ako gwatugeni kiri mubambo to muri msero kukorwa narua. Yes, narua to kalinde imwe kwemwe. Narua tato na munde ni ao to kalinde nikete minarua ndena ageni bairi babata mono na shore bako na nugurigara imbite jete kwarira narua. Tiambwerekera tujete kwarira narua. Narua tujete kuthoma kithomo kiorimi kira kiro kinandi na kira twitana antu bara batutetheiria kiri urithi bwetu ba ng'ombe nyomba cietu ethera imendi house managers na manager babange ba manager ng'ombe yetu jeza kuthoma narua na rikana mubango jo turetere ni Meru National Polytechnic bakwatanirite na Meru Dairy na tokero nya chore babange ba bakwatanirite abo bitakome kinywa na ndi nagani ntukwe narua ke karoge ke murimi charuruku na pole sana ekeja kuthira kwiwo endete murimi charuruku na naragwatirwo ni makondori ya jambura kanethira kubo bari affected kiri makondori ya jambura pole sana lakini ibwega sana nontu barabara be safe lakini tutarambira kugwatana na barabara maju barabara ome Kenya barabara kuraja na mitambo ije tukuone kawaida no batukwate kurukira Facebook nontu tu live iji karibuni sana. Asante. Ibwega sana mwalimu mpambire na mwalimu kwa babokwa. Ibwega wana kome. No menye mwalimu kainge mearira wither weshabiki. Narua kwe mokwe wana otokarari otona njuma. Oh. Ikodongi sana ya. Kevya Meru no ubero le bomba kukumenyarira bachemane na gwitetia maguru. Aya. Ategeri ba Weru TV. Bugeni marieto ambita wakatopu onturarama bedo ande Moritani na ara Meru National Polytechnic na le ante gwitana bedo ande murimi mono murimi ng'ombe na le atona na komejara maingi tona na ira mundene ande naru ande ndo muretera into kiungene Oritani wa Meru National Polytechnic no rithi bo ng'ombe na ndi toni na byumba kugwatanira na gutokethie man toba Weru TV mugei igwega sana ntuba kwanza iko alio muyuti antepe Weru TV mugei kai baro goro kenda pomba kumenya kemarito mbeta wa Ian kumeta entura ya Mukundu kibali kya Mukundu inana we na miga itika ibato angene amuito itika yaki tegia kiburu na mibo anchiro mbeu ndera mbeu kenda konya njogu janga gwa toga cio na inyinge mono kukuburithagia njogu tuturithagia njogu. Karibu sana kiri mubango jo muri mseruruku ibwaga sana. Thank you. Now ibwaga sana ukuigwa kire kire tujikiturete ntukwe narua ajojo kiwero TV na gitumi mono tuona mubango jo anto twita naruria boburie biwere bitocho kurio iketo mituga atothithie mubango jo jo imwe kwemwe kenda tumba kwaraniria na kenda bomba kwerwa kiongwa kithomo kiu mwalimu ari kyo bwira naro tujite kuona uwe murethio ng'ombe cheria na kwina murito kuthomera mantu jojori na tabiumba kwairana. Karibu sana mwalimu. Basically no to introduce ke mubango jo tujite kuthia tukwe naro ibwega bwana kome mutegeri wa Weru TV ambuge kwaria muntu onde ororithetie ng'ombe ai challenge imwe a challenge ro na muno no katigwa ng'ombe cia wamenyera antu baingi bambirite kurithia na gatigati na bagatigira ngugiu nontu bakwaga akaria ba ng'ombe iu challenge iu ikuja ne tusumbure muno na mbugi bwega nontu ba Meru National Polytechnic nontu bwa mbere ne qualify gwitikiru ithirikari kwithwa institution kana sukuru igwitikirwa kuthuganiria untu bumwe kana skill imwe ikathithia curriculum eyo ikageria na ikaeja na certificate na ndi tugaga qualified qualification in Kenya Qualification Authority ile tumaga yeja na certificate so certificate ya Meru National Polytechnic ni umwe na ANEC kana ingi on there imba kwithirwa ikieja na wacia nthiguru iu cia ome na ndi ubatu bobo kwija jaundi murithio ng'ombe na bangi ituonere
augeta tukaitana nthaka cietu na ari betu ngugi ya kumenyera ng'ombe tiskiro ya kwa manager imukami muthambirie ng'ombe mumenyi ni haria ng'ombe yajitwe skill uyo ogura muti uro ngugi ndi akethwa thomete ri ati thone baita muno na eu ni atumire tugwatana na mbugi bwega nontu bwa bara batutethererie ngugi neu bambere ni Meru Youth Service. Meru Youth Service ibo aciari bana bau nontu ibo ba recruitere babareta gwetu na babarira bisi yonthe aya twajukiria au at Meru National Polytechnic twabaitana course ya meri 3 na twabaikia attachment mweri umwe njana au aya Meru ndiri meyibo ene ng'ombe ibo Meru ndiri babotetheria ritore ya Mount Kenya baitaria riu na baita kiri arithi wacharuru kwa kombe yes, no kome nongi na ndire tu batutethererie twagwata nabo kenda batwira kome ng'ombe tugikia muritu ore ku ona chance ya kuthoma na akamenya nkuruki gitara attachment Meru ndiri kwindona wareo etawa two skill indona tethairia Meru ndiri mono kenda tukuria urimi weria mono na wibenjiririo tukugwatana tomba gwikiana bara attachment na tomba kubathithiria assessment menya te ura tubera ete nibo achwe assessment na arabo bwije gutwire ere unique hari gintu gitamenyeka kairi na ndi tukeja gikome twakuria ogweri twakwa muritu ukamaira ri tukeja muraithira gwaku muntu akamba okuria ugu gukarakaria ate na ndi bara betikiriri bonere ou ana no tubathugane muntu thomete onda bwikweja akamanager na twabera twi tutibatana bara bathomete muno tweja na skill tirazima wethoe na degree kinyogetho kwatira kinyambi tugote mwana ogujo tweja Meru National Polytechnic no tweja utiagaga kuthithia yani ri Meru National Polytechnic iri tana ritoa kinya gutwira thara gwitwira skill kugitangira machine iskiru yes ukama iskiru kwariria ng'ombe iskiru yes wow na ndikyo kithomo twina kyo ntukuni na ndiko yani njewe na ntu bakuthugani sana antu nguru kamani na aru abakathe ugwa thomete igwe wambiri twire rugono rwaku na wambiri ndambiririe ML Youth Service beta paramilitary paramilitary buatha training kuona na mbundi ali kwena gintorita na wa kuna mindset duties and drills rogo kira wibange withero ina mutaratara joro kambiria wita protocol mankoa ntukwithire then de kuthiriam data Meru National Polytechnic dathithia course ya daily farm attendant meli 3 data attachment mweli jomwe na Kimeru ri bareta wate bobo kwito Meru ndi datana ari changu no twitanda kashangugi changombe ira muthako ng'ombe na tenda ka kitwitana kinyari bare baitani bwega muno mware ukamira akuthambiria akamateria akuthithiria syringe kwanza ba imbere muno na ndu urendo mbira atiri ugwete tutumba gwita rito ria bero antaka changombe ari nuntu babiro na imbu na mbiwe ne nuntu tutumba gwito uniona nkela mbecha ombele nkuthithiria syringe kethira nkuthithiritie na kauma ipiwa wajua kikumenyera ng'ombe nkawitia requirement ira ng'ombe kwenda kenda nawe kwa production ile nontu ng'ombe ndawitia bila kwenda onenkera ng'ombe kwikethiro ina per day liter 45 kumarukiri monkogoro 45 liters per day 45 oi ngino kome ndikuria atiri mwarimu yes imbie tumere kuthuganiria ng'ombe na bara batungatera ng'ombe muno jago meimbije we murithi wa ng'ombe ceria na bado we mwarimu ti ugotinda ng'ombe niki tumere kuthuganiria bobutiga kiri ng'ombe cieni atuge atiri kithomo kia nandi kia tugwita na polytechnic kitwa CPET competent based training
skill ire kwendeka ki industry te mbija ndugani onto nditana thiori mbira mwana ko bera batute barugite baya kwana ndi tugeta twakarande na industry kinya yetha ya Wero TV pomba kuthabu identify the gap ira bwenda muntu atha trainitwe bweja twakarande na bwi tukathithia curriculum ya solve problem eu na ndio tuko tutumba gwitana merute kinyogera itukwenda muntu kuga kithiori no mwitana ketha industry ira nda muntu kuga kithiori akeya tumwitana kuga kithiori nawe certificate ya kuga kithiori yes aibu toi ari na ndi gwateo na ara twitite gutenindi ya gutumira system ira nkuru tutumaira method imwe ake gwitana turitana kira gikwendeka na kira gikwendeka ugoke jo mbere imbiendeka isa sawa na ndo mbere imbiendeka tukarendi na ugwe tubangani so imbi bugwikira na ndikiri atano tia ja baba imbi na mbie ja kerwa gwita azin bwambaire githomo na ina choki ambaire rembe bwa mbere turiuga already tukumba kuona ubatu bu tubushwira ntaira ya kithomo kiu bwa mbere na tugatethia muyuthi ure onto akona ngugi atethero endo ari akona ngugi tubaitana ara nchobine dragine atime na ma yes akamenya na ndio noe nchamba yokami nchamba ya kumenyera ng'ombe na aina certificate ya kwira teka muntu uni ande na baruga ya kumenyera ng'ombe achoke murimi ura nandi wamenyera ng'ombe bwega no wika umeria riringi ukona twingi eria ukona mirundire yongere eria ryayo ino ntu bauga atingana eria ng'ombe era yuma rita 5 yatethwe kauma 10 na 20 o ng'ombe ere nontu ureri bo ng'ombe bu tuma ng'ombe yumeria na kingi twaria raisire komeni ontu bumwe ene ng'ombe ibo batura gwita seminar wakamata kithomo ugeta wakashop wakamata kithomo ajoga ugeta kiongo gine watiga ng'ombe cia kwite na mtura wiji akithimo no ekire na ndia twaita buo tugatiri akithomo kiu gitite kiri uro gatinda ng'ombe iu woni nte kukenda ndi na ng'ombe nte ukenda no ntutura ngatinda cio yes na ndi neo ni ndiu yejere nte kuri yani wori umegochenja nambi na gwithawe na discipline lakini wite kiri kuthuganire ngo okay ni ntu twire apu no ture wendete kana ko kinyirirwo na gutina option ingi kai muchari utomba gwige githomo gigi nene mona ambite nkai muthako ari sorry tutumira dite ya ari ntubo gutura gwenda mune na randereri nja tithoro twina ng'ombe na kuma na bakonderi na ng'ombe mbithero mpendete nyani ng'ombe na mbithero mpendete kwa farm nyani ng'ombe kole diga kuna opportunity ji that join dale trobaruga dona kuna daily farm attendant da dure we daily farm attendant te anda thomera ngugiu non tuginto kitherwa kinyanda mu ni ginto mbithero mpendete nanto kana iria ntuko cionthe wow na pendo thithi nyan ngatarairwa kiari miba ndene nthiguru so are kithomo giko kinyetie na tuge ugo maybe nonto menya from morning to jioni tibara off day rembuga muthongo akoete from morning to utinda ng'ombe ende dos no geta training akeza kwira atike kanto karathomere gakai nukuona za komba kukaramia zaidi kulingana na kirawe na kiodai most probably buge wageta seminar fukanira cha nthiguru cia home but cia Kenya iyo ntumawa nukatigwa ng'ombe ndina na mdozi kana nyaka kashia na kirathomera yoke probably gwate tu haraka probably tuibaire kana pathatu sure nakuigwa so ungeta ila ci dene Kenya no geta nthiguru cia home pirankeja bio kashia na bo bangi twinabo kenda tumba ko come up with ginto strong no eja kiraga mpira no turandi na mindset area nkombo kiaramia nkuruki so nikio kuona na ina kiureki mwalimu atuchokeria na mathogani jako nikio kuona nthuki irero tha ini gwite kithomo chakiu
na wije kwara tu community ka society there kite muthako ro kana kwa ng'ombe niki ukona wona uthome no geta gutinda kwa ng'ombe gukora araba. It's good not turi sawa kuthoma ngochoka nja ntafaidika ngwita loss waste time but renda thoma na ndeja ngugine na inko one becha is more different kuchoka njara kaire gutinda mbangite anjira kari nthi ngitinda miraene but renda enda umara ndeja kuna different Na ukumbuke nya perception yaku te mbecha za nyau more skills kwena more skills kende nyalira ngeta kwambiria menyara kwambiria norange throa ndira duties ciwita so barukuru mobera ngatheri barukuru bange bagwa abana rukuru bana tila sima wirigire president othaia kwa ngugi no kauga ati mbete nthomere white collar job ko nyinkuru kia white collar job no toke job passion yakwa yani gintu mpendete antwira mpendete so on kikiuri ke mwarimu mbo chokia Wa mbere watega ara twitirite nthiguru ya Kenya kithomo nikithimi tuchinje tugeta CBC ntuku ni TVET iri emphasize onto skill ire na ti ndiri yake kinya mundene murimi akaigwa kwi untu akwenda aitanirwa muntu kumenyera kagaitanirwa kenda tutatu na antu competent na tumba go produce more etumba korera nthiguru yetu na mono mbere ategeri ba Wero TV barabarithitie twina antu baitani utheni ndia gwika muntu ikinya mwita na gwita onge ageta akwija kairi jukiora witani na ta bataba ina goro mono ni muntu komba wa fund ukuigwa kuringana ndithie kure ukomba wa fund bairi kana bathatu oro kuongongera barato famu ira tumbite wikia abagwiritwe ja famu imwe mwari umwe aretere aethwa manager no ntura araitere ngugi no ntu bauga gato tumba ari batumba ngugi kumbe barayejera babua menya apart from kumenyera ng'ombe kinya records wako wetoka inya ogethera data ikiro i computer kainya kyo kona information yonde na ndi relaxa kino ntu ntitinda kugia ngotegera ng'ombe kari chatinda atia ngeta kimbe the information nya muntu uyu ugwe nuntu kwinange uri shughuli ingi kinya ng'ombe kagea no aringirinya daktari direct ai contact cia daktari cia AI kila kiambira wa kinya daktari na ararea kana ngetha invoice na nginya ng'ombe ni treatero uti gusumbura maybe ngita na grasi na ng'ombe kwajua ari muntu kumba ngugi ucio nthe nda relax na ndi ni kinya tukioma studio terasima na ndi mbugie kuona ng'ombe bichichi na very safe hand na no kenya kwena ndi mwalimu wa famu yetu kinya tukwite kuongera ng'ombe ingi kariyo na wewe yes jojo ndicho waitana mono akwanza guformulate irio menya thine ng'ombe atu ithaia tucianjithaia kwa ciako nuye kwa ciako ng'ombe na tougaga ukara mucere akiri wi mwana kajimbi yabo iyo kaimba gaciako ande wa ng'ombe thara ki gaji kwa ciako no mwanke menye kwa weraito balanced diet na no mwanka utho uyuro wa formulate na baitani ngugi yonde uguteja kwa muga ntakwirite nawe ugekira michapo na thara kana thara na mutindi kana mabua momo ambagire irio bingi nona mwarimu wa ng'ombe tianio betha baina formulated diet na ijere ja thingana na thasha kuma maitha ingana na thasha ukama maitha ingana mwarimu ai mantu je thete kugwa yani ni mantu zo ndigarinya yani nyankwa orambo na nditiga skero iu yake mero youth service baturetere bangi baitano engaito domestic house help house manager ndiko igitarira tutebeta man reu aitani kinya weja ura kathambia nyomba au serve kari gakwitho wa kuthambua gakuru gaku ikamenyera baitani jonthe na ndi ti mendio imani njo nyomba na good manners ura ka handle everybody in the nyomba eu akamenya imukuru mwekuru na tero bila ithe omwana akenda bionde munenkere na itani mantu akuruga uri kuruga tuirio obura bara ba hospitality baitanawa ankuongere kangi
kwe group ingi itano ingito professional security guard Saru. tewe tangi tewe unaenda wapi Kwani nani? wete tena Ulikuwa ingia unamwambia? kwenda kwa ari akwa handu na heshima visitor wikuara kwenda ukaigua kukaribishwa njeku icio ithatu ira twa trainire Mwalimu ni twira ifu ndeka choga kama. Twira ngimbingi bukuthithia bwena Meru National Polytechnic. oh nandi kithomo ikirashinjiria kwi kingi kirejire gitwa duo training Duo. duo means two Yes. tu ikauga atiri tukagwatana na industry nusu bathomere industry nusu ingi bathomere school Nandi twereze na ya bahati course nandi. ya course ya journalism ethani egwitanwa akeja eta tamu imo school akeja tamu ingia na wibo bwamwitana Ala, But tũgwĩtana kamera. ethe kamera ikiwa Ukarandeana gĩtĩ-inĩ akaria. yes na ndi duo training twina course ithatu thaa ici anda duo training ya hospitality ya mechanical Yes. na electrical Yeah. na wiki ciambĩrĩtie mĩĩ na tũriuga na ibenje tũbaitane Kou ugo mũciari ũrĩa wethere nĩ kwenda mwana oku maybe na tawe no uwezo bwo neno bwo mwikiacha Nairobi na aro ũrĩa yes ica tũbeca tũkai tonya Meru National Polytechnic athomere stima tamu ngai na iwe ngĩ Ageta no practical. yakamũtwĩra na arageta already mbere twambĩire tũgetha tũkarinthi na industry ĩrageta athani ũtĩri tuije ũtĩri ĩrĩ kwageta arafu kwĩna ngĩndĩ kwanza nĩ kwĩnu ĩrĩtwa journalism digital journalism mũtangazaji ona ndio mitambo kinya ĩkĩtha itũgwitana rugita ĩĩ so mwalimu kimataro jaku kuma yo twathoma mantu ja nja jana ndime ina ng'ombe ina nyakumenyero baba mataro jaku kiri mtu rora dispicer kintu giki twirikaya na riu muthaka kinya wekenda njambe wachia mutano ciarikia yatukuga nandi atwite kithomone kimantu jonthe tujithia kithomo sasa tituthithia kimiru ya ino tutumenyerete kuthithia kimiru na ndio tuthithia kithomo na ethera nte ona kanya ga mbuge bwere ni nyana mboba twite mbere anchokeria nkatho mono group ithatu ya mbere imiru ndiri ibatutetherie mono kabisa na ibenderete tutethia organization ito two scale nontu ba kinyo tutetheria kumba gwikiana attachment na nkuruki MYS iguturetera na babarira na itu baromba baturetere bangi tugaitana ndio na nyoro te ni wes utwe MYS reteni kinya ugo ketho na mwana muitio kwa ngugu murete tumuitane akare au uria kabisi gakai ejananga namba ke ya namba kwa ategeri ba Weru TV ni 0722 34 4404 kaire 0722 34 4404 mataro jaku ira ba wachia buga twende wachia bukamaka kubera bakamaka na bagastoka kinya gethia nukona uti ungi ngugira ukona mimenyere ni tebogaga ukamaka orantu bakauga na uome onto kira gikura na youth batu ndukietu ikuthikira antu ora bakuga nyumeku so ngoro yani uriano bira demo kuno akwenda uringi mbicha post Facebook wena ng'ombe mostly kama dinginya na Europeans kuma Netherlands Germany twekama twirumagia sirenge no post nyawete madhara si ndio bro are you okay yeah I love my job. you love your job The only love that is strong on this world is your mom. Nio mami ukwa kwendetwa kama kaicha ujange na murungu. ukaendelea wewe ni wandumia mbeza sheria cha mang'ombe cha mboreo Kanyange kubwa kubwa. okay bwana sana ito I know tutukare yani mwalimu mbanza wa turebe cha gwetaja twerereza nguruki twerereza nguruki na ndio tuge tu ani beje tubaitane kosi cionthe Meru National Polytechnic open na twina core baba inge ba tutetheria tutethia Meru betu ana batigo karanja ibwega sana matone yangu tetu ande macharuku mara kana tu kuijere tukugwata mashati lakini ibwega sana mutegeri wa Weru TV na baba dingata mubango jo bari mushaku ije ikureteri mubango jo kureteri ni Meru National Polytechnic bagwatanite na Meru Dairy na two scale na nde urirwa ikiana ba ku Meru Polytechnic
ugo etheri ngiri 5 na choka na ngiri 2 cia kuiga mwana oku na be tayari kukunengera course ira etheri ndiare no kana etheri F kana etheri otikiare akyo bari ke skills cia course chonte ukaigwa ndoni kuringira rarama ka kundingira nya uno ntore toro tabata na mbera rarama jwe charo rukukome no gade mubango muri msaro ku tuga ikure mwana oketha kwena umuthi tutiona ne kimi kingi